Timu ya kambuni ya Media Max yatirihaite itano cia andiki ya mohoro ma mathako iri namba 3 gucanĩirie timu ya Capital mahotire makiumwo thutha ni Royal Media Services. Uma muthenya wa kurehe andiki ya mohoro ma mathako hamwe na guthaka mbitika itiganite hamwe nacio mahenya mubira wa maguru tag of war guteng'era na giciko na itumbi handu-ini ha ngucanio ingi. Gukiri uguo timu ikorirwo ikiandikithia moimirira matiganite mithako-ini ngurani RMS magitugwo na kimanjika gia ciringi 75,000. Media Max iria niyo ithui Kameme TV turi rungu rwayo ihenya-ini riarire 4x100 timu itu yakorwo ikioya ngoga ya thahabu o undu umwe na guteng'era na itumbi iria yuma ngucanio ya gucanjamura na njira nene. Hii itabidi ingie katika Guinness Book of Records kukimbia na yai kwa kijiko. Unajua vile nilishika hivi hakuna mtu alitarajia mpaka kila mtu akasema hey Guinness Book of Records. Nilishika ile yai kwa kijiko hivi nikatoa 100 meters za bolt nikapatia kwa landa naye akafikisha kule tukachukua points pale. Tumeweza kujuana watu wengi sana. Tumeweza kutangamana, watu wamejua nani anafanya wapi, nani anafanya nini, na tumefurahia sana manake athletics nakwambia K24 hakuna mtu anakimbia athletics kama K24 the entire Kenya. Betika ici ikuharĩrĩrio ni Kiama kia andiki a mohoro ma mathako guku bũrũri-inĩ nikio Sports Journalist Association Sjak no nyitanĩri na bengi ya KCB. Muthi uyu ukunguyagirwo thini wa thi mweri 2 mweri wa 7 oro mwaka. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru. Media Max